Horizon Media was die afgelope tyd knaand op die Tsansabani plaaslike munisipaliteit se voorstoep nadat verskeie gesinne in die Bosdien gemeenskap deur reënskade geraak is. Alhoewel die plaaslike munisipaliteit hewig gekritiseer is, het daar intussen tog vordering plaasgevind. 'n Rampverslag is saamgestel en die raadslid van die betrokke wijk het 'n voetpatrollie in die area gedoen deur van deur tot deur te loop om opnames te maak van die skade en behoeftes. Horizon Media het die betrokke raadslid in haar spore gevolg toe sy uitgereik het na 'n bejaarde persoon wat tydens haar besoek die afgelope dae opgemerk is. Mevrou Devaji vertel. Ek is die counselor van wijk 3, mijn naam is Rochelle Devaji, ek is hier in die gemeenskap van Bosdien, aan die Shanties area. Ek het gister opname begin doen voor mijn community, wat geëffect is deur die reën en so aan. So ons vandaag terug hier om die feedback te kom hier aan die gemeenskap. Ons het gister vanoggend 'n meeting gehad, ek het al die report van wijk 3 geoorhandig, en de thuis, so ons is weer 'n ander geval van 'n huis, om 'n mentjie se huis, sy paar goede gekoor en so vandaag die goed maak geoorhandig. Ik zeg de community bij, dankie voor alle ondersteuning. Ik wil ook aanvragen aan de gemeenschap wat ons kan, wie ons bezig met die opname verder te gaan. Ons gaan weer eens doen om alle mensen wat ons hier gisteren gereed heeft, om hulle ook aan te bij die opname van die geval. Maar bij, dankie allemaal. Ik waardeer het bij, dankie. Sy is bygestaan deur 'n nie winsgewende organisasie wat reeds lank aktief is in die breër Bosmasburg gemeenskap en veral by die ondersteuning van behoeftige gesinne. Goeiemiddag gemeenskap, ons is die NGO Tsansabani Food and Clothing Bank. Ons is van gister af besig hier in die Shanties om die gemeenskap te ondersteun namens die organisasie NGO om die gemeenskap te help met wat die oorstromings so baie geweldig in die gemeenskap is. Dankie. Alhoewel hierdie uitdruk dalk as iets klein beskou kan word, maak dit inderdaad 'n groot verskil in 'n bejaarde vrou se lewe wat in haar gesonde jare ook 'n bydrae gemaak het tot die land se ekonomie en selfs in Bosmasburg. Rochelle Devaji bewys met hierdie gebaar dat sy as raadslid nie net tussen haar gemeenskap woon nie, maar optree en intree wanneer die nood druk. Intussen waarsku die Suid-Afrikaanse weerdiens dat verdere giereweer moontlik nog op pad is. Volgens 'n amptelike vlak 2 waarskuwing vir ernstige donderstorms geldig vir Woensdag 29 April word swaar neerslae, plaaslike oorstromings en skade aan informele nedersettings en infrastruktuur voorspel vir dele van Noordwes, Vrystaat en die Noord-Kaap. Die waarskuwing meld ook moontlike skade aan voertuie, eiendom, paaie en laaggebiede as ook omvallende bome wat paaie kan versper. Dit dien as verdere bewys dat koue en nat weerstoestande nog nie verby is nie en dat inwoners veral in Bosdien en Bosmasburg waaksaam moet bly. Intussen wag die geaffekteerde gesinne van Bosdien gemeenskap amptelike terugvoering vanaf of die burgemeester of die munisipale bestuurder vir verdere hulpverlening. The lack of governance of South African Airways, as shown by the Auditor General's report to Parliament, greatly concerns the DA. The Fiscus gave SAA a 38 billion rand between 2018 and 2024, but we can't keep giving good money after bad. We have written to Barbara Creecy, the Minister of Transport, requesting that an independent forensic examination of the company's finances be appointed right away and that Dr. John Lamola, the CEO, and other board members be given a thorough explanation for their resignations. The only way to stabilize SAA at this point
is through a completely independent forensic investigation of its finances and governance that has broad investigative authority. Furthermore, Minister Barbara Creecy cannot keep quiet about these problems. Since 2000, the public has contributed 133 billion rand to the South African Airways, regardless of whether bailouts are concealed as asset sales or not. The DA will reject any further funds being wasted. A 46-year-old man, Tshepo Momorole, has been sentenced to life imprisonment after being found guilty of the rape of a 20-year-old woman in Kimberley in November 2023. The incident occurred on Friday, 3 November 2023 at approximately 4 o'clock in the morning when the victim was walking home and noticed 3 men following. Upon catching up with her, one of the men struck her on the head with a hammer, rendering her unconscious. The victim could not recall what transpired while she was unconscious. Upon regaining consciousness, she found herself in an unfamiliar yard, partially undressed, next to an unknown man who was holding a hammer. When the man realized that the victim had regained consciousness, he discarded the hammer and attempted to assist her. The victim managed to push him away and fled to a nearby house to seek help, while the suspect fled the scene. The matter was reported to the police and the case was registered at Kimberley Police Station. The investigation was assigned to Detective Sergeant Moretsimang Mokgakwe of the Kimberley Family Violence, Child Protection and Sexual Offences Unit. Through diligent investigation and the victim's detailed description, Sergeant Mokgakwe was able to identify and arrest the suspect. DNA evidence further linked the accused to the crime. The accused was subsequently convicted and sentenced to life imprisonment by the Kimberley Regional Court. He was also declared unfit to possess a firearm. The District Commissioner of Francis Part District, Major General Habatata Mahari, welcomed the sentence and commended Sergeant Mokgakwe for his dedication and perseverance in securing the conviction. She further issued a stern warning to perpetrators of gender-based violence and femicide, expressing hope that the sentence will serve as a strong deterrent to those who would undermine the rule of law through the abuse of women.